Ça, c'est Equinox Band.
Ça, c'est Equinox Band avec Sarah Bernard.
dancing with me. Merci, raconte. She parle des souvenirs, la conscience de maman qui est en chemin. Ces choses
Superman, juste moi, mes délires, j'ai rien d'autre à offrir, mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça. Superman, je suis pas un Superman. Juste moi, mes délires, je n'ai rien d'autre à offrir, mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça. Superman, juste moi, mes délires, je n'ai rien d'autre à offrir, mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça. Merci beaucoup. Merci, Marcos. Yamaza kilo araberewe cyane arashaje arakaka nuko bimeze baby John understand now isho hey yep. Bonsoir tout le monde. Bujumbura oye. Voilà, Tama Baby John de retour. Ije mumbeko akajuri kakigenda neza. Samiza kamunuga kaza nikora muko handi kingi cha. Hubabash. Kazina kuwizi agenda nishongora kugira ngo bamenye ko ntigize ngo magende urugamba rukambye
banyita ruhiza icyubahiga n'amakenga fata icumu n'umuheto inkota n'inkinzo maze ugende mu rugamba cyurabe icyo wamaze nkomesha murakoze aka naho kitwa ngo siguyiwe
murakoze cyane utuntu tw'abatanga bakera
Moupoter, ça vient de prendre en pot. Et puis, quand on en a pris 2 ou 3, ça devient moupoter. ndashaka kubona amatoshi imbere ko twakira Jeremy Hakizimana yitwa Yere Jeremy Production. Ndashaka amatoroshi tuduze amatoroshi abafata amasanamu tuyaduze gusa tuyaduze abe make tuyaduze abe menshi tuyaduze abafise ibitambara biduze duza gumiza hejuru. Jeremy yamaze kubashikiraga imbere yuko tumwakira twayadugize abafata amasanamu bayafate duza yitwa Jeremy Hakizimana Jeremy Production yakoze byinshi yakoze amateka menshi imbere yuko ndabasavye guys tugumiza amatoci hejuru kugira babone Jeremy rabahariya ndashaka babone amatoci ndashaka babone yuko mumukunda aba Belgique aba mu bihugu by'abazungu arerekana yuko akagaranda kacu gakundwa cyane tuyaduze Jeremy ndagusabye uduze ukuboko kwawe uzabukoze ndabigusabye tugire gutya tugende uku Jeremy Hakizimana na stage akaruru kasira. Merci beaucoup yakoze byinshi. Welcome on the stage. Noheli nziza. Umwaka mwiza. It's a pleasure kuba hano gusangira namwe Noheli. So umwaka mwiza. Ngiye gukora indirimbo yanjye ya mbere hano. It's a message n'ubutumwa nka Africa ngo duhaguruke tuyubake. So really enjoy. I have that way. Never seen that Tomarun. Never seen that Tukonia Mutai. But we like it to have a so cream and a canoe to my new.
byose birashoboka turashobora kwiyubaka Afisi do outro lado, shining like the star, shining like the sun. Africa will be one. Burundians have to be one. Congolese people have to be one. Rwandans have to be one. And fight together. Fight for the poverty. Fight for discrimination. I have that dream. Yeah, you know, I've got a dream. I can see the future, the new generation winning peace. Listen. Jewe, Visindo. Thank you a lot. Yeah. The second song is a love song dedicated to my love. My sunshine, you bring peace in my life. My lover, I love you. Deep, 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 every time when I sleep, baby, I don't see no other person. Every moment I move, you are always there. Come soul.
Mfise indirimbo mfise ndirimba kuga Africa. Rimwe iyo umuntu ari muri ibyo bihugu byo hanze yumva abanyafrika nyine tuguma turira muri bya bindi ubukene buratwishe kandi dutunze. So iyi ndirimbo ivuga ngo stop crying, duhagarike kurira ahubwo twiyubake. Nayise Mama Africa acha kurira. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
ndashaka bandanye Jeremy. Murabishaka ararenze asanzwe ari représentant le gars wa Menya Media amaze gukora byinshi mu gihugu cyacu cy'u Burundi aramaze gukora byinshi ibyatumye mumenya Lolilo mumenya abandi baririmbyi benshi bagiye batandukanye asanzwe ari umuproducer abikora neza asanzwe ari umwanditsi mwiza asanzwe anaririmba neza tumukomere amashyi menshi ambwira umutima andugire sinabumva bwira umutima wandugire twese muramushaka ariko dushimira abagize icyo bakora dushimira Radio RFM la radio qui chante lundi samedi igezweho mu Burundi atari RFM ishoboye MC Mata de la capitale Odemakara mu Chichise 24 katinda luda kapuchi kapude sadaba la bati modern fire bari wotu ya karatura yo Mudibu on stage twese tuti Mudibu Sidabumva Mudibu ndashaka gatoyi Jeremy twamwakiriza amatoroshi sivyo abantu mwese muri ngaha muri ababosi niwo kwinjira ngaha muri kino giteramo utari mu bosi 20 n'amahera menshi abantu mwese mufite amatoroshi mufite ama telefone I wanna see the lights guys tuyaduze abafite amatoroshi yakoze amateka menshi amaze kwerekana ko mu Burundi dushoboye tuduze merci beaucoup murakomeye n'umunezero kuri jewe wari hagati yanyu namwe baje kudufata mu mugongo turi kumwe n'aba twateguriye namwe mwite twiteguriye turashima Noel nziza mwese I want to. You can do no? I want to. Utimatawe Noel nziza. Mwaitawe neza. Nubwa mbere maze imyaka igirishike 30 nkaba ino nkamaze igihe ntembera nsangiza abandi muziki nimba ari indoto nkuru yagusangiza umuziki nabiwacu unaje mugahinga ati muhira so no mus muduteye iteka merci sana tuko ready tuko bien mnoto umwe ngo tuganire entre tap nora n'imvura yabihezagiye yavyiyumviriye rero si hariho isango riraho batuvangire so dushimire abahererezi abahererezi muriho ko ntabona shabo ko ikitrani abahererezi wabo abahererezi wanyu muri he ndumva
ijuru ry'ikabiri c'est bien twagiye Anselmo, nataka soma basi ishaka kuduga gato bakeneye udirinde umva rero mu cyongereza tuvuga tuti sharing is caring ndetse no mu kirundi kiriho gusangira nibwo rukundo no mu muziki turayivuga uzi indirimbo tuba turavuza jako turirimbe hamwe turuko turasangira iki urukundo nabyo bizi so ngiye gutanga